kubanda kanti ukuye emqini khuluma ngeenkinga zabantu uma nje baphaphela nathi ingane kashonile idudla lesawampisana uNkulunkulu esiphiwe umfazi Nkosi usiphiwe newawa wasebenza kwabani sazi umfazi wasesenzelwa thina ihewa okay asiko-ke lapho kodwa okusalayo abantu abebebheka iy'nkinga zabo nje angabe nesizungu xoxe ngey'ndaba zabantu sebempawe kwikhalenda u-Andile nkosi yami bathi hayi naye omunye ongena odeserve ukungena kwikhalenda ya-2021 iqiniso ukuthi ungathi phela indodana kaGwede Matashi bonakala ngohlobo lwesudu alifakayo hayi lo mfana uyayitamuza impilo uyayitamuza lokho impilo uyayitamuza ukuba ngiyabuyela esitini sikamama nami ngiyabuyela nomhlaba uzima ubuke sekuwandi lephisana ayisuka inkosi funa uzostart isithembu lokuzabanda uzostart isithembu kusasineka ziyakhala kuyayikhalisa ngempela ke lokho